Abaturaba kurwo mu byaro bina ebiri mu Jerebiri Nyakashebeya Masyoro hamwe na Nyamitoma byone biri kushanga umugombora ya Cyangenyi o muri Shema district bayoreko kwetombita kwabo mukasheshekera izoba oba abantu bakora burunji bwansi mu ruguto rukugite gombora ya Cyangenyi ne ya Kigarama etekagwero mu Kakindo Town Council. Cyangenyi egombora yote kureba ebyo makubye byafira district chama nero C5 tachigamba turukubi bashema teyine byoma byo kusara nguto akababuru kureba TV abanyashema mbambe to muzachi kwa teyine nguto mwenu chama nero C5 sema twenda tsoborere byo makubye byafire akuba abantu baburizo enguto no bakora ebihingwa byabo bobutine nenguto eje kandi utokura tuyo ntubona bakabato mu parliament kurakuteza bakaza kuteza yeki. Mukuru w'ishomero rya government rya Mijerebiri Primary School nawe yayoreko kushasha kwe ari kujyangwe ntinde zuri kuzahishomero zikacweka bejine babona baraba bari kutora mu direction eji konkaje kutwagire kuja twashanga bamwe habinaze bibire mpimbizi tuzabana babintu bambukiraho so nyuma abazi abana basibire no bagwamo okumurya hano mukora numusupporting ekintu cyo kugira ngutugumetera abantu abo kuzoka bakagwezegera rero tukazaha na nefuka zitu kandi muri kureba twena turiyo tutahamana gitu tkorese mukono yitu twenderi yoda Kuruga Kigarama kuza Mijerebiri aho babenu batwara shirinje 15 ahavwe ngutombi zitari kurabwa ne bakutwariraho shirinje mutwaro gumene 13 gasha kwa Michael atwakire.